Medija centar Beograd. Gde počinju vesti. Dobar dan i dobrodošli u Medija centar na konferenciju za novinare Aleksandre Mitrović i prijatelja. Povod za današnju konferenciju jeste apel za organizovanu pomoć Aleksandri Mitrović, kojoj je potrebna hitna transplantacija bubrega u inostranstvu. Ovim povodom obratit će nam se gospođica Aleksandra Mitrović, roditelji Aleksandre Mitrović, Zvonimir i Marica, profesor dr. Rajko Hrvačević ispred privatne klinike Intertim, a možda će nam se pridružiti i dr. Radmila Blagojević ispred Kliničkog centra Srbije. Prije nego što dam reč Aleksandri Mitrović, zamolit ću sve prisutne da isključe svoje mobilne telefone i da kasnije prilikom postavljanja pitanja obavezno zatražite mikrofon i predstavite se. Ja vam zahvaljujem i dajem reč Aleksandri Mitrović. Izvoli. Hvala puno. Dobar dan svima. Ja sam Aleksandra Mitrović. Ovdje smo da se borimo za moju transplantaciju bubrega u inostranstvu. Od svoje 11. godine sam hemodijalizi. Imala sam transplantaciju bubrega 97. godine. Tata mi je bio donor. Međutim, samo godinu dana je trajao bubreg. Od tada sam neprestano na hemodijalizi. Vene su mi istrošene, nemam više vaskularni pristup za hemodijalizu. Imam visok nivo citotoksičnih antitela, što je problem što ja ne mogu da izvršim transplantaciju u Srbiji ovde. Istrošene su sve mogućnosti u Republici Srbiji, tako da jedini spas za mene je transplantacija bubrega u inostranstvu. Trenutno imam 4. kateter po redu preko koga se dijaliziram. Dok ovaj kateter živi, živeću ja. Sada ustupam reč doktoru Hrvačeviću. Dobar dan svima i u moje ime hvala što ste došli da podržimo Aleksandru u ovoj njenoj borbi za život. Ja Aleksandru znam dugi niz godina, još dok sam radio u Vojnoj medicinskoj akademiji, gde sam bio načelnik odeljenja za dijalizu, pa posle načelnik odeljenja za transplantaciju bubrega. Tada sam upoznao Aleksandru i njenog brata koji se također nalazi na dijalizi. Čisto medicinski da vas informišem o problemu koji ima Aleksandra, a to je činjenica da se ona na dijalizi nalazi već 16 godina, 16 punih godina, što je jako puno i vrlo neobično za neke medicinske standarde, jer bolesnici koji dođu na dijalizu u zemljama sa razvijenim programom za transplantaciju ostaju u proseku na dijalizi 3 do 5 godina. Nažalost, kod Aleksandre, kao i kod većine naših drugih bolesnika, to vreme čekanja za presađeni bubreg je mnogo dugo i to i sa medicinskog aspekta nije dobro, jer se tokom tako dugog perioda dijaliziranja oštećuju krvni sudovi i srce i na kraju krajeva to u znatnoj meri može da oteža transplantaciju ili smanji šansu za njen uspeh. Poseban problem kod Aleksandre jeste prisustvo u krvi tih takozvani citotoksičnih antitela. To je jedna posebna vrsta antitela. Antitela su u principu dobra stvar, jer brane nas od virusa, bakterija i ostalih živih agenasa. U ovoj konkretnoj situaciji to su štetna antitela koja su prisutna kod nje u titru 100%, što je jako nepovoljno, što znači da bi Aleksandra u velikom broju slučajeva svaki organ koji bi dobila, svaki bubreg koji bi dobila, automatski odbacila zahvaljujući prisustvu tih antitela, koje bi istog momenta još na operacionom stolu napala taj presađeni bubreg i dovela do takozvanog perakutnog, jako brzog odbacivanja tog organa. U takvim situacijama kao što je njena, jedini izlaz jeste da se nađe bubreg sa 100% tkivnom podudarnošću. I to je moguće i to se u medicini radi i takve transplantacije onda mogu biti uspešne i u njenom slučaju. U zemlji kao što je naša, gdje je broj kadaveričnih organa jako mali, verovatnoća da se to tako nešto desi za Aleksandru je ekstremno mala, praktično ne postoji. Međutim, u velikim sistemima, kao što je recimo Eurotransplant, gdje se dnevno eksplantira na stotine bubrega, postoji mogućnost da se nađe bubreg koji bi imao 100% podudarnost sa Aleksandrom i u tom slučaju bi se mogla uraditi transplantacija. Ono što situaciju čini hitnom
jeste nepostojanje tog pristupa za dijalizu. Aleksandra je to pomenula, ona ima kateter ili, da vam prevedem to što kažu na srpski jezik, to je jedna cevčica koja stoji u krvnom sudu i preko koje se vrši dijaliza. Međutim, te cevčice imaju kratak vek trajanja i najveća opasnost od njihovog prisustva jeste razvoj ozbiljnih infekcija, uključujući sepsu, koje mogu i životno da je ugroze, a mogu praktično i da onemoguće dalju dijalizu, što je opet životno ugrožava. Eto, iz tih razloga je njena transplantacija hitna i ja sam bio srećan kad me Aleksandra zamolila da se pridružim njenoj akciji, da pomognem, da se stvore uslovi da bi Aleksandra što pre mogla da ode u inostranstvo, odnosno da se napravi kontakt sa Eurotransplantom, gde bi sigurno postojala mogućnost da se nađe odgovarajući organ za nju. Vi znate da smo mi u Srbiji napravili izvesne pomake na tom programu transplantacije, da je usvojen novi zakon, da je krenula i medijska, ajde ne kažemo kampanja, nego promocija tog programa transplantacije i zaista se već, zahvaljujući pre svema vama iz medija, beleže prvi rezultati, porast broja transplantacije od kadaveričnih davaoca, međutim u ovom momentu, bar kada je u pitanju Aleksandra, to nije dovoljno. Ministarstvo zdravlja sa svoje strane preduzima dalje korake koji bi bili jako bitni za našu zemlju, a to je uključivanje u Eurotransplant, to je ministar Milosavljević najavio u nekoliko intervjua koje je davao medijima, što bi onda bila zaista velika prilika da Aleksandra i slični bolesnici koji nažalost ima dobiju bubreg što pre. To se može realizovati unutar 7 dana, unutar 15 dana u tako velikim sistemima. I ja mislim da je to možda upravo Aleksandra, kako da kažem, slučaj ili primjer neke humanosti, pa i iskazane želje i sa jedne i sa druge strane, i sa strane Eurotransplanta, da žele neko partnerstvo sa nama iz Srbije, da upravo Aleksandra bude ta prva koja će otvoriti saradnju srpskih transplantacionih udruženja ili našeg zdravstva sa Eurotransplantom. Po meni bi to bio onako najlepši početak jedne saradnje, da ne kažem i najhumaniji, jer bi počelo sa spašavanjem jednog mladog života. I ja sam tu da odgovorim na svako vaše stručno pitanje ukoliko ga imate, a dalje prepuštam reč roditeljima Aleksandre. Izvolite. Dobar dan svima i hvala vam što ste se odazvali ovom pozivu da pomognemo Aleksandri da što pre sakupi novac, pošto je reč o novcu za njenu transplantaciju. Ja nemam mnogo da pričam, sve je rekla Aleksandra i profesor Hrvačević. Samo da zamolim sve ljude dobre volje koji mogu da pomognu u ovoj akciji, da Aleksandri omogućimo da produžimo život. Hvala toliko, ja nemam mnogo pitanja. Ja sam otac Aleksandre Mitrović, Zvonimir Mitrović. Ja bih se zahvalio prvo svima koji su prisutni, onda onima koji su omogućili da se održi ova konferencija za novinare. Zahvalio bih se ljudima koji su do sada pomogli u akciji prikupljanja materijalnih sredstava, odnosno novčanih sredstava za njeno lečenje u inostranstvu. Drugo, ne bih mogao ništa da kažem, pošto sam i ja lošeg zdravstvenog stanja i mene jako ovo uzbudilo. Hvala vam svima. Hvala vama. Predlažem da pređemo na pitanja. Izvolite, imali pitanje za naše goste? Možda neki komentar prijatelja? Izvolite. Ja sam Mladen Đorđević, reditelj i scenarista. Aleksandru Mitrović sam upoznao na snimanju mog filma Život i smrt porno bande. Zapravo svi ovde, mi koji sedimo, naš 4 smo radili na tom filmu, i Maja Uzelac i Predrag Damjanović koji je glumio jednu od uloga u filmu, i Aleksandar Srb koji je radio kao asistent Miroslava Kobriju na specijalnim efektima.
Ono što samo moram da kažem, to je da me potpuno fascinira ta Aleksandrina borba i optimizam i vera koju stalno nosi. I ona je zaista veliki borac i mislim da će ta vera i ta energija na kraju dovesti do toga da ona pobedi. Zapravo mogu da kažem da nikad nisam sreo nijednu osobu koja je u ovako teškoj situaciji životnoj, a da ima toliko vere i energije. To je prosto neverovatno. Tako da, eto, mi smo tu da te podržimo i borit ćemo se do kraja. Hvala ti puno, Mladine. Želim da kažem da svaki čovek može biti kao ja, zato što mislim da je najveća snaga u našem umu. Hvala, izvolite dalje. Izvolite. Dobar dan svima, ja sam Željka Vasić, autor knjige Mali ljudi, koja je već imala jednu akciju za Aleksandru na kojoj je prikupljen jedan deo novca, dovoljan da se cifra pomeri, ali ne toliko dovoljan da ona brzo ode na operaciju koja je hitno potrebna. Ja bi ovom prilikom želela da najavim da će moja knjiga zajedno sa plesnom školom Salse Primera održati još jednu akciju koja će biti 16. juna u klubu Plastik koji se nalazi na savskoj strani Keja u 21 čas, pa bi voljela ovom prilikom da pozovem ljude dobre volje da se pojavi na taj način već da pomognu Aleksandri. Hvala vam. Hvala, Željka. Nadam se da ćemo uspjeti u svemu. Želim da napomenem da imam ovdje kod sebe pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvu po kome znači ja imam pravo na lečenje u inostranstvu o trošku države. Ja sam već poslala molbu ministru zdravlja 2007. godine, međutim oni su me odbili. Imam informaciju da budžet Republike Srbije postoji od 2,5 miliona evra za ovakve slučajeve kao što je moj. Nije mi jasno zašto mene ministarstvo odbilo 2007. godine. Mi smo pre mesec i po dana poslali ponovo molbu, međutim nema odgovora. Ovim putem želim da se obratim Tadiću i ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću. Želim da im kažem da me stanje stvarno hitno i da uzmu u obzir da sam ovde, da se borim za sebe. Kao što je Mladen rekao, želim da živim. Želim da mi pomognete da skupim ovaj novac i da nastavim sa svojim životom, da nastavim da radim sa Mladenom. Hvala. Hvala. Izvolite, ima li još pitanja? Izvolite. Maja Uzelac. Pa ništa, evo ja se pridružujem Aleksandri u ovoj molbi ministru i predsjedniku da odgovore na njene zahteve i mislim da stvarno ako je neko vredan ove vrste pomoći, to je sigurno Aleksandra sa cijelom njenom borbom i s njenim stavom koji nisam još nikad videla. Hvala. Hvala, Maja. Izvolite, ima li još? Izvolite. Ja sam Aleksandar Srb, ja bih samo nešto kao prijatelj, da kažem jedan isto apel ovako. Aleksandra, pored toga što je veliki borac, ona je i veliki sanjar. Ona sanja jedan san 16 godina. Kažu da zdrav čovek sanja 1000 snova, a bolestan samo jedan. Odnosno ima samo jednu želju. Molim sve da pomognemo Aleksandri da ostvari taj jedan svoj najveći san, pa da onda celog života kao zdrava osoba sanja ostalih 999. Hvala. 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 Ja sam Svetozar Petrović, samo organizovali smo humanitarnu aukciju za Aleksandru pre nekog vremena, aukcija je održana, ali sam htio da kažem da ima još dela koje su slikari poklonili, odnosno čiji će prihod da poklone Aleksandri i ako je neko zainteresovan da
kupi ta dela i pomogne Aleksandri, može posjeti sajt www.aleksandromitrović.rs. Hvala. Hvala. Izvolite, ima li još pitanja? Izvolite. Možemo da čujemo koliko je novca prikupljeno i da li ste kontaktirali neke transplantacione centre u inostranstvu gde bi Aleksandra eventualno bila stavljena na listu čekanja, pošto ako je doktor pomenuo saradnju sa Eurotransplantom, to verovatno neće biti realizovano do kraja godine, ako i bude do kraja godine. Mi smo skupili oko 37.000 evra do sada. S obzirom da meni treba 100.000 evra za operaciju u inostranstvu, znači da meni treba hitna pomoć svih ljudi koji su, kako bih rekla, dobrodušni. Želim da kažem da ja ne tražim sažaljenje. Ja hoću da u ljudima probudimo na malo humanosti, što je ostalo od njih. Eto tako. Ja bih se nadovezao na drugi deo vašeg pitanja. Da li smo kontaktirali neke klinike? Da, kontaktirane su neke klinike u Beču, recimo u Francuskoj ili Londonu, ali to je sve površno. Dok vi nemate novac, ne možete ništa da znate. I ovo što je ona rekla oko 100.000. Transplantacija vani se kreće od 80, pa zavisi šta će da se radi i kako. Jer možda će to doktor Hrvačević bolje da objasni. Ja ću kao laik da objašnjavam i kao roditelj. A to je da ona mora, kad bude sakupila izvestan broj novca, znači da pošalje dokumentaciju i da i oni odgovore na tu dokumentaciju. Zatim oni će da je pozovu na jedan pregled kod njih. Znači da bi je stavili kod njih na listu. Tu. Oni će da je pozovu na pregled. I taj pregled će snositi troškove mi kao porodice ili vi koji ste pomogli da skupimo taj novac. Kasnije se ona poziva i znači određuje se ukupna svota novca kojoj će se platiti transplantacija. Jer kod nje se radi, kao što je profesor Hrvačević odgovorio, da ona mora da ima predradnje, pred transplantaciju. Ja stručno ne mogu da objasnim, profesor je to objasnio, ne znam da li ima potrebe ponovo da se o tome govori. Hvala. Moguće, znate, kontaktiran je profesor Michael Bacher, koji je jedan od vodećih ljudi u Eurotransplantu, a inače radi u Beču, u toj njihovoj državnoj klinici u Beču. I generalno u ovakvim situacijama se uvek može napraviti izuzetak, znate, kao što su napravili Italijani pa nam primaju decu u Torinu na transplantaciju, tako je moguće i u ovakvim situacijama, pogotovo ako postoji podrška od državnih institucija kao što su Ministarstvo zdravlja ili neke druge institucije, Narodna kancelarija, ne znam da li još funkcioniše, verovatno funkcioniše. Sve se to, znate, kada se ministri između sebe poznaju, znaju onda se sve to može urediti van nekih standardnih ugovora koji postoje ili koji će postojati u perspektivi. U ovom momentu jeste zaista najveći problem prikupiti ta sredstva koja su potrebna za transplantaciju, koja će, nažalost, verovatno u Aleksandrinom slučaju biti skuplja, zato što se radi o imunološki visokorizičnoj transplantaciji, gde će biti potrebno uraditi neke procedure pripreme pre transplantacije, to jeste ukloniti tu količinu antitela koja se nalazi u krvi korišćenjem jedne posebne visoko sofisticirane metode koja se zove imunoadsorbentna plazmafereza, gde se ta antitela uklanjaju iz krvi da se napravi dobar teren da bi se implantirao bubreg, a posle toga se daju lekovi protiv odbacivanja, ali lekovi koji sprečavaju ponovno stvaranje tih antitela. U tom kontekstu sasvim sigurno da će ta transplantacija biti mnogo skuplja u odnosu na standardnu transplantaciju. Hvala. Izvolite, ima li još pitanja? Ukoliko nema pitanja, ja se zahvaljujem gostima na ukazanom poverenju i hvala svima vama što ste došli na današnju konferenciju. Hvala vam svima što ste bili danas ovde da me podržite i nadam se da ćemo uspeti da i dalje nastavim da živim kao što sam i do sada. Hvala puno.